بليت مشان هجام مجارة بيوندين تركيا الجليكيتيا أوروبا هروها مجارة بروسيا بيوندين تركيا لجل أمريكا دفي حياما سلوكين ويا أمريكا جو بايدن دا مدرباسي أنقرة بين بروفيسور دكتور بلال سامبور بسبوري بيوندين ناف دولتي لجل منه دمباش بروفيسور دكتور سامبور بري سامبور جوي برسيدس بكم نها چاوشولو لبروکسل پیوندی لگل یکیتی اروپا دینا دانستاندن هنه گورا باوریات پروسه کی باشتر پیوندین باشتر دنا بینا ترکیه و یکیتی اروپا ده دست پیدکن ام نکارم بیجن پیوندی یعنی پلکی نو هیجا ودبد نوا ترکیه و نوا یکیتیا اوروپا ده یalnız ترکیه دخوازه پولیتیکای کانو بمشینه با اوروپا را چونکی بایدن هاتیه دستهالداری استاندیه و ترکیه احتیاجیاوی به اکونومی بشق آبوری و هیه جوه آوای ترکیه دخوازه تکلتیا خو اوروپا جارکادی خورد بکه بوی آوای ترکیه دجر تکلتیا با اوروپا را باش ببه تکلتیا من با امریکا راجی باش ببه و بشکل اکونومی راجی معفی منه چه ببن بوی آوای ترکیه نیت کاوی و صاحیه اما هیجا ترکیه و یکیتیا اوروپا تخوازن پشتی دمکا نرمیکی تکلتیه خواه بخنه پروسسکا نورمالی كك بلا نها جالي قالك ولاتين يكيتيا أوروبا جالي قالك بارلمنتارين يكيتيا أوروبا فتي قوتنكو تركيا بان قوتنان بس وكا قوتن دبيجي بس وكا نيت دبيجي بس وكا داخواز دبيجي بس لسر عردي تركيا تقهرينام بيك ناينيت سياسة أخده اف پیوندی دی چاوا باشتر ببین گاواکو آلی د سکنا خوده گوهرینا پیک ناینن طایبت ترکیه یعنی پیوندی دی چاوا باشتر ببین yani Avrupa çeş Türkiye tuhaze, Türkiye çe Avrupa tuhaze. Türkiye yani tişte Avrupa Türkiye tuhaze Türkiye wanake kabul nake. Tişte Türkiye jwat xwaze Türkiye deje konuma ka jeopolitik konuma coğrafya min bişaqe jeopolitik ve gelek mühime gelek mülteci dinava mütehene ez wanake dinava xwede dibînim و iştere beşim işte ez devleka Müslümaniye demokratikim be min Avrupa nikare tiştekî bike جوی آوای گره Avrupa بشکل آبوری آلیکاری بده من گره که ام بیشن تکلتیه دنوا منو آمریکا ده گره که مثلا نابینجیتی بکه اما حتی ویگا ترکیه مثلا بشکل رفرم حقوقی بشکل رفرم دموکراتیک Türkiye gotini Avrupa havka go nade wanaki. باشه gotin de niyet axwetine zaman ama bir şekil politik ve tiştek nake. Birey Samburnaha di lutkeya daviya serokin yekîtiya Avrupa'da rejima mafê miroviya ku yekîtiya Avrupa hilbijartî hebû ev yek ji bo bi taybetî Tirkiye tê nirxandin ku Türkiye nekû nêzîktirî yekîtiya Avrupa dibe bi siyaseta xwe di mafê mirov de di siyaseta xwe girêdayî azadiyan de azadiya ramanî de azadiya medye de di pirsa Kurd de vêja ev yek dê Türkiye hîn dûrtir bike ji yekîtiya Avrupa nekû nêzîktir bike nirxandinên di medya Avrupa de di wê çerçeveyê de ne Vega vakti berya AK Parti hate desthilatdaristan 2000 و piştî 2002 de AK Parti dixwast Türkiye bibe
پارچەیەکی یەکێتی ئاوروپا ژوێ ئەوەی دگۆ ئەم قریتەرێ کۆپنهاگن قبول دکن ئەما ئیرۆ تورکیا قریتەرێ ئاوروپا قریتەرێ کۆپنهاگن قبول ناکرد دەژێ قریتەرێ ئەنقەرە ئەدمەشیلم و تێکلتیا Türkiye bu Avrupa'ya ilo nelser değeraya, nelser demokrasiye, nelser mafi mırvaya, embejin azadiya, medgaya, şakidiye, ser mafi aboriye, ser mafi ticariye. Jüve avay yani tişte Türkiye vakti Avrupa direne dibine, vakti Türkiye Avrupa Türkiye direne dibine ne bina haber. Uşko dve mesele de آلوزی چه دبه؟ که بلال هر وها پروسه کی گلکی بالکش پیوندین ترکیه و امریکا دست پید کن. نها 4 سال دونالد ترامپ قدیان دونالد ترامپ یکو پیوندیه که نزیک لگل سروکماری ترکیه رجب طیب اردوان هبون نها سروککته یکو پیوندیه اردوان جیل گلبینا نوسا پوزیتیف بونه هر وها پیوندین ادمنستراسیونا جو بايدن ايجو نها دبعد السلاطة أمريكي أو جيل قال تركيا نقلك باشن تو بيشبينين تشنا بيبندين تركيا اللي قال أدمنستراسيونا بايدن بخطك أستك شواده ديري وبج ويجا وقتهم زمان ترامب أمبرينن ترامب شي جمع أساسها حوقا كيفاوي جوارا ندات دقو أبسري خوازي كارا بكم أو وسرو كومار تركيا بهاورا خبر دادان بتاكلتيا شخصي بوليتيقايا چيتكرن ويغا شخصيتا بوليتيقايا أمريكا ده باش سرو كومار نه كسكي مهمة أصل olan müessese sistema Amerika'ya اینجا بایدن جیش خوش جنابا و سیستم ایتی دخوازه سیستم حراسری نه او بخواه حراسری وگان بیشن نامزد ویش بونا وزیرتیه او خبر دن بایدن خبر نده خوازه سیستم خبر بده ام دکارن بیشن تیکلتی اگر ترکیه به سیستم امریکا ره پولیتیکای که نو آوا بکه بلکی تکلتیا و باش ببر اما گلک مسئله گرانه مثلا اس 400 و مثلا دعوا خلق بانقاسی اف دو مسئله ضعف گرانه دنوا هر دو کادشی رژیم بایدن باوریا منه و دو هر دو مسئله ده گلک دجوار بن و او مسئله دیجی مثلا بحر سپی و دیگه مثلا سوریه جی مثلا سوری دیجی امریکا خوازه ترکیه بلا زیده نچه بلا جیه خود بمینه یعنی دم مسئله ده امریکا ضعف دجوار به دم مسئله ده جی امریکا خوازه بچک ریا ترکیه بگره کک بلال yani bu yereki balkış rudane ke balkış ku duhi ruda bu habu berbe ve sabaheve Anthony Blinken ku vezir derveyi Amerika'yı nuye diye kem pres konferansa xwede diye kem pres konferansa xwede gava qala Türkiye kir got ku velatê qaşo hevpeymanê me yani sözde hevpeymanê me bu Türkiye ew gotin karanî gelo ev yek ji bo Türkiye چه واته پیاما بلینکن جبوی ترکیه چه بود بیوارید yani بلینکن خوازه مساج کی بده ترکیه و گادجه ته eğer te devlet ki te dnava NATO edebi te müttefike mebi gerek te marabi te deji az müttefiken dnava NATO edeme و müttefike Amerika deme fakat politikaya xwe bi Rusya re dimeşînî. Rusya ne dostê me ye, ne yarê me ye. Hebûna NATO li hem wisa NATO çima ye ji bûna hembera Rusya bike heye. Ama stratejik
ortağı me, partneri me Rusya ra dimeşine. Ez 400 jur dikre. U unzanın heftiyadi serokomare Türkiye go ez ev partiye duyem ji ez Rusya bikrim. Se 400 em Rusya bikrin u em va silaha iptal nakin. Önce gotine Blinken aslında cevap etti Türkiye. Yani deje eğer on dve politikaya de devam bikin emeji ve münakaşayı bikin. Türkiye ne yar yemeye yoksa dost yemeye. او یک تیوی واته پروفسور دکتر سامبور کو سزاین کاتسا هم بری ترکیه تین برفرح کرن تو پیشبینیه تا چنه؟ Vega ev gelek mesela ka mühime. Vega ev gemaroke katsay unzanın usa jbuna hatta vega jbuna Çin, jbuna Rusya, jbuna İran, jbuna Kuzey Kore çebun. Tariha NATO'ya da, tariha Amerika'ya da ev cara avule ki ev gemarok lehemberi devleka NATO'yu çekirne. Önce Amerika deje eğer Türkiye jive mesela S-400 gav dev jive havke berde S-400 berde em va gemaroka frenakin. Ama eğer Türkiye'de politikaya xwede berdevam bike emi va gemaroka zede bikin. Yani u Türkiye jilese devam bikin. Ve avayı heye ki Amerika ihtimale kazab xurt heye ki eva gemaroka zede bikin. سپاسداری تم پروفسور دکتر بیلال سامبور کو تو میوانی ما بوی سپوری پیوندی ناو دولتی کو جان قرال گلم شیورمنده آلمانیا پیروزباهی جو بایدن دکه و دبیجه کاری هف بش به هفره انجام دادن او کار بره که